Nung nukarin ka man, tatakot man o may kakarugan, uling tutong kaluguran ning Diyos amig lalang makasadiyane man ngening tanggapan ing pangadi mo tanyawaran nung king kalungkutan ampong king kasakitan aduang gamatal na naka makayantabe yake ka at chuya lele mo pakatigit mo'y talan mo nakaluluwa pa kakong kapatad ing Diyos tamo kaya betaya naman kakikiyak alagpasan tamo rin yan bukas kagising mo tulanay panamdaman mo mahus ka kaya mo sa isipan ke kayang kalingwan kapigaganakan tutong milabas mo rin nga nyenitito na ka ayag iwan mo yan ning sala datang niya ke ka magtiwala ka mo kaya saya ampong tula ngeni panamdaman mo na nakaluluwa pa kakong kapatad ing Diyos tamo kaya betaya naman kakikiyak alagpasan tamo rin yan bukas kagising mo tulanay panamdaman mo mahus ka kaya